Pinang na. Min, lautan manusia min. No min. Ya min, gila min. Cacam. No, banyak min min. 78 tiang Pinang. Min. Kaca lewat min. Cacam. No, manusia meledak. Bau. Oh, min. Saya kita lewat sini ya. Kaca min, no. Banyak Pinang min, 78 tiang min. Pinang. Ah, ya Cacam, Palembang. Seru, semangatnya. Cacam. No. Luar biasa Palembang. Wow. 78 Pinang. Meriahkan 17 Agustus 2023 di OP Mall Jakabaring, Palembang. Masya Allah, manusia. No, manusia meledak. Bau. Sangat-sangat antusias para pengunjung menghadiri Panjat Pinang berjumlah 78 Pinang. Oke Min, terima kasih banyak Min. Jangan lupa di subscribe, like, comment. Jalan sih. Pinang na. Min, lautan manusia min. No min. Ya min, gila min. Cacam. No, banyak min min. 78 tiang Pinang. Min. Kaca lewat min. Cacam. No, manusia meledak. Bau. No, min. Saya kita lewat sini ya. Kaca min, no. Banyak Pinang min, 78 tiang min. Pinang. Ah, ya Cacam, Palembang. Seru, semangatnya. Cacam. No. Luar biasa Palembang. Wow. 78 Pinang. Meriahkan 17 Agustus 2023 di OP Mall Jakabaring, Palembang. Masya Allah, manusia. No, manusia meledak. Bau. Sangat-sangat antusias para pengunjung menghadiri Panjat Pinang berjumlah 78 Pinang. Oke Min, terima kasih banyak Min. Jangan lupa di subscribe, like, comment.